Cakap baik tenan. Halo bro, kemana via alam? Kaman baru via saya jalan. Mentang sih mau mendekat stesen Maura Lake, kemudian hujan juga Rangkleo Viewpoint. Kaman baru via saya jalan nak jing semar jung belai mah. Yata, saya pej mah, nggak jaka kalau mana. Ini baik. Cakap baik tenan. Baik guys, ini bersodong pan. Kena jing tenan. PT Sidian pan, Bangladesh. Ini glass house. Mesra lagi ya tuh, ini juga. Pakai air sudah. Oh, jika lebih tenang. Liang mah. Bro, pan. Kebenaran kadang mau macam liang sokrian. Maka Jakarta betul siya. Last time we went stay sa to Rangkleo Viewpoint. Kaya nanti ko itanar ke Jakarta. Kaya sa ay galing drone. Tapi ano bentar ibu itanar Jakarta ngamur macam liang rai. Bakher to kabreng kung sa uno chu. Mana perbami ni yang gas aj kabreng man. Terlepas ini apa bakher kadang. Kaya toh nanti next time sa biang ni. Saya isang liang lapar. Tej pala sina ada usin. Kalau tiru dah siang malam ni tenan. Pergi jaka. Pergi ke Penang rokal adom. Ini polo ban pregnant. Mau benar bahaya-bahaya pan. Yang zoom mah, kemudian. Sudah bersodong. Ini yang masak ke beliau.
Pikai nanti mah. Pikai kamu kapten kalau dom mentah tambah ya sudah. Pikai cakap stay lebih izin ngam ha. Begini ya. Resi green mah. Karir cepat. Pasti akan jumpa juga. Ya, kamera tu ini kena apa? Guys, baru tangkap tu dengan pengikut dalam video. Boleh klik punya share, like, boleh subscribe mah. Tengok sekedar video. Bye.